kubera yuko byibuze icyo gihe icyo cyaha bwo yasigara diringa n'abashinjacyaha n'urukiko byibuze n'iminsi ikaba yicuma. Wowe urumva iyo nama natanze atari yo Rabi? urumva utanga inama y'ukunyura ibintu. urumva wowe uko wabigize nk'umwana araha iwacu bamubajije, we yavuze ngo azokubita mwarimu mwigisha, hanyuma baramubuza bati nukubita mwigisha bazogufunga, inzego z'umutekano zizoza kugufata zigufunga. ati jewe ntegerezwa kumukubita byanka byakunda. ubundi aramubwira ati turamukubita inyuma aho atazokura ijipo ngo yereke abashinga ntahe ibyo ari byo byose ntazokura impuzu mu bantu ngo yerekane aho umwana yamukubise. ntabwo yari imibiri bari bakiri abantu. ubundi umubiri umuntu yamaze kuvamo umwuka bari abantu b'indembe, gufata indembe bakazizahaza barangiza bakazitamo. nibyo gufunga ni ikinamico wenda nahingiye ntanakavuzeho kubwo yewe nk'umuntu waho amarangamutima ahita azamuka nkananirwa no kubibijera. rero nibaza ko ari ibyifuzo bya bamwe abasha bafite ibyifuzo by'ingene biri bugende, cyangwa ugasanga abandi nabo bagomba kubikoresha ngo barabe mbega umukunzi n'indi umwasi n'indi, nabyo birashoboka. Nibyo n'ubundi nabyo Bosco yarahoze atubwira, tugaruka kuri ya drone y'ejo yahoze atubwira ati buri ejo amafoto yakwirakwijwe ya drone yakwirakwijwe n'abashakaga kugira ngo bateze misunderstanding mu bantu, bakureho ko drone ya nyayo yaba yahanutse kuko bakwirakwije amafoto ya ndege yo muri Uganda. abandi nabo bakwiza amafoto ya drone imwe ya Monisco yigera gukoroka ngo hari mu mwaka wahera. Urabona hatari hageze ko n'uyu mutwe wa M23 nawo watangira ukajya uzenguruka mu mahanga nk'uko iyo mitwe yindi bigenza. ibyo bihungiro so niyo mpamvu ubona amahoro yizi nyeshyamba zirwanya leta ya Sudani ziragenda uko zishaka, niyo wavuga uti ndazishyigikiye ahubwo washyigikirwa wabona n'abaguherekeza. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse namwe abasoma website yabayishata.bwiza.com, bahaye ikaze mu kiganiro uruvugiro ngiye gukorana na Denis Nsengiyumva, akaba ariyo mpamvu mise mwakira vuba na vuba. Murakoze kutwakira. Muhawe ikaze mu ruvugiro. Denis Nsengiyumva, ejo abantu benshi bahoze bavuga ngo wabaga hehewe, ejo bakikubona muri rwa ruvugiro rw'ejo baravuze ngo ni long time ago baguherukaga kabisa. Sha none se ko tuba turi no mu kandi kazi kandi byose ngo bifatanyiriza hamwe harya ko tuzanira imigisha tuzanira ibyiza niko Bibiri ivuga. Yes, ubwo rero tuhaye namwe ikaze muri iki kiganiro uruvugiro cya Bwiza TV cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2024. Akaba ari ikiganiro kiza kugaruka ku makuru atandukanye yiri wavugwa kuri no tariki ya 9, harimo amwe namwe tuba tukitohoza neza muri isanzure, nibwo twababwiraga yuko twari turi gutoza inkuru yuko byavugwaga ko ngo umugabo bita General Indedeni Tango 4 burya natangiye icyo kiganiro ntari namenye uwo ari we, ariko nabonye ari umuntu utoroshye ngo yigize kuba chef d'état major cyane ingabo zirwanira ku butaka. Twakoze ikiganiro hari amakuru avuga ko ngo yaba yikijije Tshisekedi, ariko kugeza ubu nta confirmation iraboneka, which means ko bishoboka ko uwabivuze yarari kwitwikira. Yararimo aritwikira atuma natwe dutwika, ariko ubwo ubundi baravuga ngo dalili ya umugani w'igiswahili uvuga ngo dalili ni mawingu, dalili ya nini ya mvua sasa. Dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu na amahindu ni amashahi.
sibyo sahari Amashayi. mu kinyarwanda baravuga ngo intangiriro z'uruhara ni amasoso. Ni uwo mugani uvuga. Ubwo rero n'ubundi ni ukuvuga ngo cyangwa se bakavuga ngo ibijya gushya birashyuha. Imigani numva ko tuyizi cyangwa biroze bishambuke. bihombe bihomboke. Ubwo rero iyo migani tubaciriye, ubwo namwe muri abantu bakuru muyihuze n'iyo nkuru navugaga muramenye ibyo ari byo. Tugize rero muri iki kiganiro dushobora kuza kuba turi kumwe na Rabini ndetse na Bosco, akaba ari ikiganiro tugiye kugaruka ku makuru avuga ko mu gihugu cy'u Burundi ngo CNDD-FDD noneho ngo yatanze igihe izabahereye ibitoro. Igihe wakibonye imyaka iyo 5 rwose ingana n'intoki zigize ikiganza. Ari ubwo abarundi bategereze ko ari bwo ikibazo cya lisanse cyangwa ibitoro ku mugani wabo kizaba cyakemutse. Ubwo ariko nanone bizaterwa no kuntu ikawa izaba yeze muri iyo myaka 5. Kuko niyo batezeho amakiriro. Amadevize azaturuka mu ikawa izoherezwa hanze niyo azabasha gukoreshwa mu kugura iyo lisanse igihugu gikenera gukoresha. Baba we. Igihugu rwose Imana yitangiye ikihera abarundi ngicyo. Ubwo tuba turi kumwe na Rabini araza kutubwira icyo atekereza kuri iyo mvugo, ariko abarundi tukibariho n'ubu nabonze mbona na minisitiri w'ubuzima wabo yabakura inzira ku murima ku bijyanye no kuba abaganga babo specialiste babatoroka bakigendera. Yego. Yababwiye ati ntago aba specialiste baba baragiye kwiga bibavunye baza hano ngo muhe urwo rusenda. Yatangaga ingero avuga ati nko mu Rwanda bahabwa 1,300 cy'idolari. 300 y'amanyarwanda. Noneho 1,300 muri Tanzania ikibaha. Na Kenya nabonye avuga ko babaha hari 3 by'idolari. Ati twebwe tukabahereza amarundi 650. Rero nawe urumva kare mu manyarwanda ari nka 200,000 washyira mu marundi ubwo mu madolari ubwo ni amadolari 200 na umuntu w'umuganga w'umuspecialist wize byavunye ntago wamuhaye amafaranga ngo yumve ko hari ahandi bari bumuzamure gutyo ngo aguma aho ngaho. Rero ni minisitiri w'ubuzima babwiraga ati nta kintu mbijeje, nibyo tugiye kuba tugarukaho. Reka tubanze twibutse abakunzi bacu za gahunda rero. Yego. Turabibutsa gukora subscribe, tubibutse gukora share, tubibutse gutanga comment, tubibutse no gukora like. Like cyane cyane tuba tuzishaka kubera yuko like ziri mu bituma abantu iyo bamaze gusubscribinga bafasha ikiganiro kuzamuka kikigira hino iyo bakoze like kugira n'abandi babashya bamenye iyo channel nabo bashe kuyikurikira, bityo bitume ntuza channel imenyekana no ku bandi bantu batandukanye. Ubwo rero turabasaba like, tukabasaba subscribe, tukabasaba share, tukabasaba comments, hanyuma mukanatera inkunga Bwiza TV. Ubutumwa bwo gutera inkunga bwo buba buriho, niyo mpamvu ntabutindaho cyane, buba buriho ngaho kandi babusobanutse. Yego. So ubwo nibyo tugiye kuvugaho rero. Reka Denis abanza tunyuremo kuri inkuru y'abarundi, ariko ntabwo nabibabwiye ko hari nibyo tuvuga muri DRC, ariko birahari byinshi. Hari n'amakuru yo muri DRC tuza kuvugaho, nuko umunsi wiriwe, nuko Katumba gifunze, tusa arahari menshi tuza kuvugaho. Hera kuri iyo ngiyo yo mu Burundi. Inkuru yo mu Burundi rero iravuga ko no munyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu kiganiro yarutse guha abanyamakuru mu cyumweru gishize yatangaje ko ikibazo rwose cy'ibura ry'ibitoro gikomeje kwigaragaza muri cya gihugu kizaba cyakemutse mu myaka 5. Uyu muyobozi rero ngo yijeje ibi agendeye ku kuba ngo barimo kongera ubuhinzi bw'ikawa, igihingwa cyitezweho kuzinjiriza Burundi amafaranga y'amadevize akenerwa mu kurangura lisansi ikoreshwa mu gihugu. Agiye wumva ko mu Burundi kenshi iyo bavugaga ikibazo nyine cy'ibura rya lisansi, abayobozi bavuga ko cyatewe n'ibura ry'amafaranga y'amanyamahanga kandi ariyo abakenewe ku isoko nyine mpuzamahanga bakura ibitoro. Yes. Uyu mugabo rero ni Reverend Kuriyo ati twihaye imyaka 5 kugira ngo ikibazo cya lisansi kibe cyamaze kubonerwa umuti. Imyaka 5 cyane.
nyuma yo akasokeri hari igihe mbona amagambo ashize ivuga imyaka 5 abantu batonze umurongo kuri sitasiyo abadepite bari kuvuga bati guverinoma nimutubwiye twebwe niba abadepite tutemerewe igitoro iyo myaka 5 igiye gushira kuri twabyumvisha ariko bikimeze kandi ubwo urumva iyo lisansi yabuze burya mu gihugu na bizinesi ziracumbagira kuko urumva kujya kurangura biba bibaye ikibazo kwideplasa mu mirimo itandukanye bibaye ikibazo bityo n'ubukungu bw'igihugu ugasanga buratikirira ubwo rero no kuvuga ngo iyo myaka 5 Burundi baba buhombyemo ibintu byinshi utabona ukuntu bipima ngaho gukora bina araza kutubwira byinshi kuri byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero hari inkuru muri nyinshi ziriyo turi buze kuvugaho hari inkuru ivuga yuko ubu umushinjacyaha wa leta yasabye ko baba depite 82 baherutse kwangirwa kwiyamamaza kubera yuko bakoze ubujura nose ubwo no kwangirwa ahubwo amajwi yabo yateshejwe agaciro kubera ko bavuze ko mu matora yabo uburyo bitoreshe hajemo ubujura ngo bafungirwe iwabo baye baretse kuva mu duce barimo ngo kubera yuko uyu mushinjacyaha ategereje ko seni imuha uburenganzira bwo kubatangiza iperereza bo kabisa bararya bari menge bamwe barisanga mu minwe mu maboko atarayabo none se abo badepite bakoze ikibibye amatora bakoze amanyanga mu matora ngo bakoze amanyanga burya ngo byabindi twabonaga by'impuzo by'imashina abantu babyikoreye babizengurukana iki ngo hanini bari ibyo nabonye na RFI yabikoze akantu kasa nk'agakuru ko gusetsa RFI igira ikiganiro kiba kirimo umuntu wo muri Repubulika bita Gondwana ariko iyo wumvishe ibintu bavuga bibera muri Repubulika bitawumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo neza noneho bakoze bavuze Repubulika yayo bavuga Gondwana noneho ako kantu iyo kumvishe RFI yakoze uwo muntu ari kwigamba ukuntu iwabo demokarasi iteye imbere ukuntu gutora rwose ari ibintu byakataje hari ibiro by'amatora bigendanwa mobile biba mu ngo z'abantu byose nyine yagiye abigarukaho uwo muntu Gondwana ati rwose Kongo ifite ubudasa atari Gondwana nimutwigereranyeho twebwe bimeze neza cyane ubwo rero uyu mushinjacyaha agiye gutangiza iperereza kuri bano bantu ariko hakibazwa impamvu ahubwo iperereza ataritangije ku bakandida depite nako perezida ngo ahere kuri Tshisekedi nawe wavuzwe muri ayo manyanga kugira ngo abe ari we ahubwo uhedinga abandi mu kubazwa iby'ubwo bujura bwabaye muri ano matora ubwo rero kugeza ubu aba bantu bo uko ari 82 abenshi muri bo bagiye bamagana ibyo birego bakavuga yuko nta bujura bakoze ibyo leta ivuga cyangwa ibyo seni yavuze batazi aho yabikuye Bosco mwiriwe meze muti mwaryamye umuntu w'umunyamakuru ntabwo uryama cyangwa ntabwo wibuka ko wabaye umunyamakuru mpunje imbavu uri umunyamakuru channel yawe se abantu bari kuza Bosco bari kuza thank you very much my brother ariko bari bagiye kuyifunga ibyo nashyizeho bambwira kubifunga bisiba sinabikubwiye nabonye nzajya mbivuga nzajya nirikodinga mbivuge mbariye ngaragara uzajya wirikodinga ubivuge we niho kugira ngo ngaragaze biriya bintu by'abandi uretse no kuba iby'abandi biba biri sensible ukuntu kandi nabyo ntago aba bagabo bo muri YouTube babyemera mwiriwe mutese uwaryamye umaze kubona amakuru duhe update kwanza duhere kuri update z'amakuru akomeje kuvugwa na yahe update se buriya uko abaturage ndaryamye abaturage bari kwigaragambya bavuga ko Moise bagomba kumureka akidegembya muri update naryamye hari ibintu byari byakomeje gusurrounding abantu bari kubibaza kuri ya drone bavuga
mafoto atari aya drone ariko bidakwiyeho ko drone yari yarashwe. yego biriya ni distraction ziba zazanywe n'abantu bo muri leta ya Kinshasa kugira ngo bikureho ukuri. Ariya mafoto bazanye n'ay'indege ariko butayaguriye muri Uganda byaratangajwe icyo gihigwa, ariko drone yo yarashwe ntabwo yigeze ntawayifotoye, ariko uko biri kose bazayifotora tu. buriya hari umuntu uyifite ifoto nuko atari yayitwoherereza cyangwa ngo ayishyire ahagaragara igaragare. Yaguye muri endewe z'umwanzi. Numva ntabwo yakwikora umuntu ngo agaragaze amafoto yiwe, niyo mpamvu. Okay. Hanyuma abo kwa Katumbi se bobo wamenye ko bifite gahunda yo kurangira gute ryari? Biriya nta kintu bivuze Shadrake. Ibintu byo kwa Katumbi nta kintu bivuze kuko imyigaragambyo abaturage bagira ba masita bamaze kuvuga ntacyo bivuze rwose. None se ubundi reka wenda tubanze tubivugeho. Bariya abaturage twe twayikoze inkuru mu gitondo ariko mu buryo bwo gutanga update nta kintu cyinshi twabivuzeho, ariko twibaze ibibazo. Bariya abasirikare ni biriya bitwaro bafite kwa Katumbi ni mu kihe kimenyetso bari gushaka kugaragaza? Katumbi afite ibyo akurikiranweho mu mategeko kujya hariya na biriya bitwaro bigamije n'ibifaru ni ikihe byashatse gutanga irihe somo ni iki bashatse kugaragaza hariya? Renga nyine renga nkumene gira icyo uvuga tukumene. Niyo mpamvu mubwiye ngo abaturage icyo bavuga cyose nta kintu kivuze kuko Kongo si yabo. Abaturage bo bacumbikiwemo muri Kongo, niyo mpamvu ubona Kongo uhinduka akavuyo. Buriya jyewe ukurikije ibintu nje mbabwira mu gihe kirekire nkababwira ndi Kongo irayiberamo hano hari umusirikare, niba ari umusirikare niba ari umupolisi yahagaritse Moise Katumbi ariko afite RPG, ahetse RPG mu mugongo, afite na AK47 ku rutugu. ngo ni ukugaragariza abakongomani ko Kongo atari yabo. Nirenga nkumene kuko Kongo kugeza uyu munsi cyari icyakabaye ikigega cy'abanyekongo kugira ngo babeho, cyababereye ikigega cy'urupfu. Kiba ikigega cy'ubuzima kuri bagashaka buhake, kiba ikigega cy'urupfu ku banyekongo. Ubwo bageragezaga gukoresha igikumwe ngo bikuraho izo mbaraga zibunamyeho, niho nyine babonye biriya bitwaro byahagurutse. kuko amatora bakoze bashatse kuyadifendinga, gutanga igihugu nyine ba nyiracyo, ba nyir'ugu gukomeza kuwusahuramo, urukana bahagurutsa bariya nyine nibo none se Shadrake erega ni ibintu biba muri Kongo. Uri umuntu ufite amaso afunguye wagahumutse ukareba, nubwo bakomeza bakajya baza bakiyesaranga u Rwanda baraduteye wariva, mubwije ukuri ko Kongo ubwayo ibintu ikora yiza kuba ikindi gihugu kibikora, kikabikora ku baturanyi nk'uko ibindi bihugu nk'uko icyo kibikora hakagira ikindi gihugu kibikora. Umuriro uba waratseho n'icyo gihugu, ariko ni umwana murezi, ni ikibondo kivuna umuya kikiyongeza ubundi. Buriya niba muza gukurikirana umudepite umusenateri wo muri Amerika ibyo yavuze mukabisanisha n'ibyo nje babwira buri gihe, muraza kumva neza icyo mba ndi kuvuga. Uriya musenateri wasabaga ko Tshisekedi atarahizwa, hari n'ibindi yavuze ku muyobozi w'iwabo nawe uriya musaza, avuga ati
yanga kugira ikintu avuga kugira ngo umwana ativumbura. yahishuye ibyo bintu bingana gutyo ahubwo se ubwo arahikura ibyo ntabwo ari ibintu bikaze ku banyamerika. mbese ubundi byari mu ibanga uretse abakongomani basinziriye wagira ngo baravuka bakagenda bagakomanga ku mitwe ariko se n'ubundi bo bakora iki? nabo bari bagerageje ubwo batoraga ntibamutore, bari bagerageje ubwo bahaguruka kwigaragambya, ariko nanone hatagize bamwe muri bo basapotinga ibyo bihugu bibakorera bagahagurukira rimwe bakigaragambiriza rimwe, nkamenya ko biriya bihugu byabura icyo bikora. ariko bibona icyo bikora kubera ko abakongomani nabo ubwabo bacuruza bagenzi babo. kuko yavuze ati Amerika, leta ya Biden ikomeje gushyigikira Gisekedi mu bibi byose ari gukora, mu mabi yose akora, kugira ngo atabacika akajya ku Burusiya n'Ubushinwa. nibyo ariko se buriya Amerika iramushyigikiye mu buryo ni ubuziguye n'ubutaziguye, mu buryo bigaragarira amaso ya buri wese. Amerika tuyite tuvuga ngo ishyigikiye Tshisekedi, babyita indirect support. ntabwo kumusuport buriya ngiye kukubwira akantu yego k'agasitori kabwigeze kubahogeye ibintu byanjye nkunda kubivugira mu migani. twahinze ibigori ahantu, abantu twari kumwe barabyumva. ibyo bigori twabihinze 2002 ni kera. duhinze ibigori twajyaga turirimba ngo shinga isuka ndebe, twarahinze ayibambe nanone. ubwo ababibyi baribuka ibyo bigori igihe twabihingiye. noneho byeze, ibigori byeze, twari ahantu ku mashuri, ibigori byeze, ba nyir'ishuri batubuza ko ntibemere ko tujya kubirya, ahubwo bagashyiramo ababirya. ngiye kukwereka ikintu, uwari umuyobozi w'abanyeshuri bose yaravuze ati nubwo ibigori ari mwe mwabyihingiye, ariko nje kubiyama kujya mujya kwiba ibigori by'abandi. muza gushyira mu nyurabwenge. urumva uburyo uyu muntu yari atukwibukije ko tugomba kurya ibigori kuko ariko twabyihingiye, ariko akabitubwira indirect. nibyo mugomba kubikora mu bwenge, ntibabafate kuko ibigori nimwe mwabyihingiye, ntabwo muri kubyiba. mwikiyibariye ku buryo munigaragaza ko mwabiciye. nibyo rero nabo barabikora muri iyo handi wabonye, uretse Congo na Islamic State, n'ahandi wabonye gukora ibikorwa bya kinyamaswa ku kiremwamuntu nk'uko wabibonye muri Congo. ejo naguhaye akavidewo aho barimo bafata abantu barashwe mu nda, babapakira mu modoka bakanabaza ngo zana umugozi tubahambire. amakuru namenye ariko nuko ari wazarendo zazirikanaga, ni wazarendo yazirikaga, FARDC yazirikaga wazarendo. wareva abarimu bose ni amakuru. nibyo nibyo umuntu urateruye, ntabwo igihe nigeze mvuga ko bari abantu bari, kuko n'ubundi bari abasivile, barabibonaga ko ari abasivile. ubwo niyo wazarendo nyine, sinzi aho bari bacakiraniye, ariko nzi ko biriya byabereye muri Beni. yego ngo ni muri Beni. so rero ujya gufata umuntu agaterura umuntu akegura ukuboko ngo abone uko amuterura, bagaterura uko abonye akanagati, zana umugozi duhambiranye, umuntu amara yasohotse agaragara, akaza akicaraho ati mugerageze badakira.
bivuze ko kujya kubashyingura ari bazima burya bari babagize imirambo bakireba iyicarubozo rimeze kuriya kuba wabibona babikora ibintu nka biriya n'iyo uriya muntu yari kuba ari El Shabaab bagize barashe ntabwo mu burenganzira bw'ikiremwamuntu mu bijyanye n'iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu biriya bikorwa babakoreye ntibyemewe ntabwo byemewe uzigera wumva ko uzigera wumva bamwe mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wari utabaza cyangwa wari uwamagana avuga kuri biriya bintu nicyo ejo nababwiraga niyo Amerika rero itabishyigikiye yakagize ikivuga ubwo rero umuntu wirengagiza kureba kuri guhari kugaragara abafite nawe indi mpamvu agaceceka ntagaragaze aho ahagaze ni uko ahamanya n'ibiri gukora kinyukiranye nacyo nibyo mugani iyo ibintu utari kubirwanya uba ubyemera reka tugaruke mu kanya Bosco se nawe ngiye kwakira Rabini naho ndabona nawe yabaye aciyeho reka ubwo tube twikomereje Rabini ubwo nagaruka nibwo tumwakira kuri izo gahunda twari turi kuvuga z'ama-update y'ibyabaye ndatekereza ko n'iyi nkuru y'ibijyanye n'uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byensiri hazindutse havugwa iyi nkuru yo kuba kwa Katumbi hazengurutswe iyo twari tumaze kwivugaho ahubwo ndabona iyi ntara ubuyobozi bwayo iriya ntara nyine yaho tukatanga ubuyobozi bwayo nabwo buri kwamagana ibyavuye mu matora ndagira ngo nabyo bitangeho comment ubuyobozi bw'intara sintekereza ko buriya bwo bwashyizweho na Felix ubuyobozi bw'iriya ntara bushobora kuba bwarashyizweho na Felix ariko bukaba ari abana bakomoka hariya kuko ntabwo yigeze hashyira mu bihe bidasanzwe bihowe n'igisirikare rero icyo ngicyo gituma umuwenegihugu uri kureba ibiri gukorerwa mu gihugu ashobora nawe kugira icyo ashobora kugira comment ashyira kuri byo kandi ikaza igaragara nkaho iri negative kuri Gisekedi none se uyu muyobozi yishingikirije kuki ntabwo bishobora gutuma ahita akurwa ku butegetsi yishingikirije ku cy'abandi banyekongo bafite umutima ukunda Kongo bishingikirizaho ku cyo ba General Makenga bishingikirijeho bagahaguruka bakarwana ku cyo ba Bertrand Bisimwa bishingikirijeho bagasiga ibyo bari bagezeho byose bagahaguruka bakarwana ku byo ba Colonel Nzenze bari bagezeho muri Amerika bakabirambika bakajya kurwana ku byo bananga bamushyize ku butegetsi bari bagezeho bagahaguruka bakajya kujoyininga intambara nicyo yishingikirije hari abanyekongo erega nubwo abantu bakora ibyaha baba benshi nubwo abanyamafuti baba benshi Shadrake ntibikuraho ko hari bakeya baba bakunze baba bariho bazima nubwo baba ari benshi bakomeje guhemuka ntabwo bikura ko hari bakeya ukuri bakunda Kongo bakiriho nubwo tureba Kongo imeze nkaho itigeze ibyara ntibisobanura ko turiho abana ba Kongo bakeya bakiriho ibi bintu se ubu tuvuge yuko yiyunze kuri Katumbi ibyo byo biragaragara cyangwa yiyunze ku batemeranya n'ibyavuye muri ariya matora ariko se ibi byiwe tuvuge yuko ari no mu murongo umwe biriya bivugwa by'uko abakatange bashaka kwigenga cyangwa ariho aragira ngo we wenda gusa amatora atangaze icyo ayatekereza ariko ntago ari muri iriya gahunda yo kuba ashaka gufatanya n'abakatange bavuga ngo perezida Katumbi ni perezida wabo ariko no kuba yavuga ati Tshisekedi hano muri iyi ntara yatowe nabyo biramakinga sense kuko nanone ntabwo avugira igihugu aravugira intara ibyo none ntibibuze imara gucuranga ntabwo byabuza Tshisekedi gutambuka kuko wavuze muri Katanga ntabwo wavuze muri Kongo ndabona Rabini aragarutse reka Rabi wiriwe
cyane. Ikaze nawe mu kiganiro uruvugiro twari twagutegereje twe tuzi ko wahageze ubwo turebye tubona ntiwagarutse ntiwahageze ariko ikaze tugwaye ikaze. Murakoze cyane ndamahoro ndashima Imana. Hanyuma Rabi uraza gushaka ukuntu wenda wigira ahatari agasaku kugira ngo ubanze uduhe ku makuru weho urabanza utangire ku makuru utubwira kuri ya video wazindutse uduha mu gitondo y'abantu bavugaga ngo generali ngo Tango Foro ngo yaba yagize uko abigenza byari byo byari ibicare amakuru yakomokaga hehe Rabi? Amakuru avuga ngo nari ko ndava mu nduru nari nko kwapfa. Okay. Ndikukubaza kuri ya makuru yavugaga ko ngo General Tango Foro ngo yaba yagize uko agenza Tshisekedi n'abayobozi bandi bagenzi bibe barimo no wakuru Supreme no waseni iri audio yavuye hehe ukuri kwayo kwa rukuhe? Muri iyi si ya none urazi ko abantu bose bivugira ivyo bashaka. Natohoje nsanga umengo ni kinyoma. Kuko kudeta imeze nk'umuriro ntihishwa iyo ibaye bihita bimenyekana. Nibyo. Rero nibaza ko ari ibyifuzo bya bamwe abasha bafite ibyifuzo by'ingene biri bugende cyangwa ugasanga abandi nabo bagomba kubikoresha ngo barabe mbega umukunzi n'indi umwasi n'indi nabyo birashoboka. Nibyo n'ubundi nabyo Bosco yarahoza atubwira tugaruka kuri ya drone y'ejo yahoza atubwira ati buri y'ejo amafoto yakwirakwijwe ya drone yakwirakwijwe n'abashakaga kugira ngo bateze misunderstanding mu bantu bakureho ko drone ya nyayo yaba yahanutse kuko bakwirakwije amafoto ya yandege yo muri Uganda. Abandi nabo bakwiza amafoto ya drone imwe ya Monisco yigera gukoroka mengo hari mu mwaka wahera. So ndi kumwe rero na Dennis mu kiganiro wowe nubundi iyo turi kumwe twishimira cyane nubwo no muri Kongo bizi kandi dusesengurira neza ariko wowe twishimira cyane kukujyana hakurya iyo ngiyo iwanyu cyangwa ni hepfiri buriya si hepfiri ya Dennis terwa naho umuntu aherereye wowe iwanyu turahita umuntu aherereye twe tuzi ko ari hepfo iyo ngiyo nawe ujya uvuga ngo baruguru iyo ngiyo hanyuma hepfo iyo ngiyo turi kubona ngo CNDD-FDD umutegetsi wayo yatinyutse abwira abaturage ngo ibitoro bizaboneka nyuma y'imyaka 5 ngo ikawa nizera urabivugaho iki ibyo bintu? igitoro gisigaye gipfa mu ikawa ngo bazagurisha ikawa Deni inkuru si wowe wazisoma musobanurira ngo ukuntu bazabigenza ikawa ngo se uriya mukuru wa CNDD-FDD uriya secrétaire général yavuze ko ati rero muri iyi myaka 5 tugiye kongera ubuhinzi bw'ikawa hanyuma amafaranga azavamo y'amadevize azadufasha kujya tubona igitoro. Umuntu akaba yakwibaza hantreta muri iyo myaka 5 abarundi baraba biyunguruza bate? Baraba baragenda n'amaguru abandi nabo bigabe nka kumwe twapye harabikogwa kenshi ku magare ariko n'amagare barayirukanye mu gisagara kandi gisagara nacyo cyo cyagenda mu miduga urumva nta ubizi ingene bizoca bigenda ni muhaye kubwira abanyagihugu ati ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo bihangane rwose ubwiye imyaka 5 ishire se iyi mvura igize ritya ikabuza ikawa kwera cyangwa izuba rikaba ryinshi rikayica ubwo byagenda bite? Uwo musaruro wari witezwe bivuga ngo ni 42,000 tonnes para ikabura byagenda bite? turetse n'ibyo turetse n'uko ikawa zera tube tuvugana ukuri segiteri y'agahawa bonyine ubwabo barayiyiciye tureke nubwo tusanzwe tuzi yuko dovize zitovuye mu gahawa reka tuvuge segiteri y'ikawa yavutse ndakwereka ingene bayigishe hanyuma uhebe wumikwe. Nabonye na FM ngo irimo iranabagira inama yo kwira segiteri bayiharira bikorera kuko abaturage bo basanga bayivuyemo.
erega kuyihebera abikorera utwabo bayihebeye kuva kera mugaye igikorwa kica gikorerwa ni usanga bajya nyene bari mu mugambwe CNDD-FDD aribo baje kugura amatonorero y'amakawa abo rero bamaze kugura amatonorero y'amakawa kica kiba niki baca bagira malistingi ku banyagihugu bakabemeza ko bayishoye bakabaha igiciro cy'intica ntikize bo bashika mu makungu bakayidandaza amahera atagira igitigiri nk'uko ku isoko mpuzamakungu biba biri hanyuma bagaruka bakaca baheranira abanyagihugu si ya mahera y'intica ntikize baguze ikawa zidatonoye abanyagihugu ntibayaronka ku gihe bakayaronka mu matrashe nabi hanyuma bikaja bituma umunyagihugu ashavura avuga ati aka gahawa nari nararimye ntacyo mbona kariko karamarira atari kumbiza icyuya gusa abenshi ubu baraburandaguye batera ibiharage batera ibigori ahubwo ngo bateye ibitoki amateke n'ibindi icyo biterwa mbumbaruko nuko none iyo segiteri bishuko ni igaruke kuvamwo amadovize yo kugura igitoro aho si ntiwumva ko ari nk'uko bababwiye bati ntigikunda genda mwicare igitoro muhebe nanjye nibazaga ukuntu ikawa tuzi ko ari igihingwa gihenze gishobora gukiza n'umuntu ukuntu abaturage bagihinga bakagira bakabivamo bakemera gusubira kujya guhinga ibitoki ndavuga ni ikihe kibazo cyabaye ariko ndumva ubashije kunsobanurira neza icyo kibazo cyabaye twese ubuhawa twari tubufise twaraburandaguye tuhatera ibindi bintu kwishavu gusa yo kuvuga tuti nta kuntu ikawa twita idatonoye y'ibitumbwe twoja kuyidandaza ku kilo amafaranga 200 agahawa gatonoye mu makungu kari ku $100 bakaca baza bakayashyira mu mufuko na ya kawa y'ibitumbwe twashora ntibayaduhereho tukazorindira ihembwa ngo bavuye gushora kagahawa kumye bakoze ukazorindira amasezo n'amasezo bakaza bakaguha inusu bakongera bakazokurindiriza ugasanga uheraniwe nk'imyaka 3 utararonka amafaranga y'agahawa kandi wewe kugasasira kukarimira wakoresheje amafaranga na yandi baguhembye ugasanga ahubwo biba ngombwa kugereka ko ayandi kugira ngo wishyure abakozi bakoreye ako gahawa icyo cyatumye abanyagihugu baca bashobora barazirandagura bose ni hatari hanyuma uwasubira muri Congo Bosco ndabona ba basirikare ngo ejo bishe ba Wazalendo bamwe batangiye gutabwa muri yombi babandi bapakiraga ya mirambo mizima ari amafoto ashobora kuba rwose yabahemukiye yabashyize ku karubanda babandi babapakiye nibo bari gutabwa muri yombi kubera kubapakirana ubunyamaswa ntabwo burya nuko hari ababa bahuyeho bakavuga naho ubundi icyo baba bakoze ibyemewe bari kuvuga hano ngo bari abasirikare ni abasirikare 6 ba FRDC batawe muri yombi uyu munsi abari mu mashusho barenga 6 nyine nibo bafashe bagabanyije kenshi kabisa none se abisha abantu Igoma babonye hafatwa bangahe si ari bataye hanyuma rero kuvuga ngo ni abasivile ku mugani wawe bishe ariko ngo bo muri Wazalendo ngo ni akagurupe k'abasore barwanye hanyuma barabica rero ari amafoto rero banza yagiye ahagaragara n'abantu bakayavugaho hirya no hino bakavuga ati reka dufunge abantu twerekane ko ubutabera bujya imbere hano ibyo utarajya kure Denis ibyo bintu naje mbivuga kenshi naje mbwira abo bavandimwe biyita Wazalendo ugasanga umuntu arirebye ngo kuko we ngo yitwa ngo ni umuhutu ngo kuko yitwa umuhunde akajya kwica abantu ngo ni umuzalendo byiza kuri bo ko bashoboye kwitwa gutyo kandi bakemerwa nyine ko bo bagomba kubaho ariko uzabaho igihe kingana iki inkota wimitse yo kumena amaraso y'abandi iragukanura inkota yityaye amujya biri burya ntago yikoresha ubugi bumwe inkota ibityaye amujya biri
ibyo byabakuye iwabo bumva ko bagiye kwiyegeranya bakica ubwoko runaka, babiguyemo n'ubwo bwoko batarabugeraho. kandi bapfuye nabi kuko babonye umwanya wo kwicuza ibyo bakoze. burya nimba urupfu ruza rukakujyana ntiruguhe umwanya wo kwicuza, ariko uriya muntu wegurira ukuboko azi ko ari kukwegurira aho bahuje, aho bafatanije, bagaterura bakanaga hejuru y'abandi bakavuga ati zana umugozi duhambire, bahambire nk'abahambira ibiti, hataza kugira igihanuka, bakicaraho ari bazima. bariya bapfuye nabi kurusha abo bari bagiye kwica, ntekereza. njyewe ndamagana ibyo bakoze kandi ntamagana ubwo bwicanyi bakoze, ariko nanone nkongera ngahindukiza amarangamutima yanjye ku cyo bari bagiye, ku cyo babakuye iwabo. nubwo ari inkuru ishyigikiwe na leta, bo bakagizemo ubumuntu mbere bakibasha guhumeka, ntabwo babwirwa, ariko abakiri bo babigireho. hari inkuru zimaze iminsi zivuga bavuza basakuza ngo abahutu ngo natwe batumereye nabi, ngo bari kutwica. abahutu barimo bararwanira ubwenegihugu bwa Kongo. ese niba baburwanira, niba bazi ko ari abenegihugu, kuki bagomba gutera ingoma? kuko ivugiye Kinshasa bagakoma mu mashyi bakabyina, Kinshasa ipfana iki nabo muri aka karere ka Gararake aho batuye, ku buryo bashobora kwica bene wabo, bikabageraho nabo barabireba, naho kugira ngo bavuge bati reka rero tuve muri ibi, ngo turi abahutu, ngo njyewe mbona ikintu kizima, mbuze icyo mvuga murambabarira, ariko mbona ikintu gikwiriye, bakarekeye ibyo barimo bagakanguka ntibakomeze gusinzira, basinzirizwa n'isi itabakeneye, bakaba ku isi kuko bakwiye kuyiba, bakabana n'abandi, bakareka ibyo barimo bakagenda bakajoyininga M23 aho iri. nuko mbyumva, nubwo wenda bisharira ubu kuri bo, nubwo ari umuti usharira kuwunywa, ariko wanyweka. hanyuma Rabi, wowe nicyo uvuga kuri iki gikorwa cya leta ku guta muri yombi aba basirikare bakoze buriya bunyamaswa bwo guta abantu, guta imibiri y'abantu mu modoka nk'abajugunyamo imifuka cyangwa iki? ntabwo yari imibiri, bari bakiri abantu. ubundi umubiri umuntu yamaze kuvamo umwuka, bari abantu b'indembe, gufata indembe bakazizahaza barangiza bakazitamo. nibyo gufunga n'ikinamico, wenda nahingiye ntanakavuzeho, kubwo njyewe nk'umuntu waho amarangamutima ahita azamuka, nkananirwa no kubijera. ubwo mugitegereje Rabini, reka mvuge kuri icyo ngicyo nyine. iriya ni ikinamico yo kubafunga, nk'ikinamico yabaye muri Goma, bisha abantu 200, bisha abantu 300, hafunzwe abantu 3. ese umuntu umwe aba yicaga 100, abasigaye nibo bakomeza, virusi igakomeza ikazenguruka, bakumva ko n'ubundi abantu bemerewe kwicwa, bakongera bakajya kwica. mu by'ukuri iriya ni ikinamico, ariko n'ababikora ku bwabo, abo biyita abahutu, bashaka bakuna muri cumu, kuko urabikorera abatutsi, uve ku batutsi ujye kuri Bahunde, uve ku Bahunde ujye ku Bahutu bene wanyu. uwo bita Justin ngo ni depite national, muzi inshuro ahize uwitwa uyu depite provincial yitwa nde ntago muzi, depite national w'Imasisi. yahize umudepite provincial, niwe mukuru w'umutwe w'abadepite muri province ya Nord Kivu. yaramuhize kubura hasi kubura hejuru, nawe bajya amazina yabo, nanze kuyavuga kugira ngo ne kuyavangavanga. yaramuhize ku buryo, reka ndebe, mfite computer imbere yanjye, reka ndebe ngo ni bande babandi numvaga batelefonana, umwe abwira undi ati sha uzibeshye ugaruke hano sha, ibintu nk'ibyo ngibyo. abagabo barahiganye, arimo arahiga wa muntu ahubwo
wamureze muri politiki niwe wamujyanyemo, abo bantu rega bose Shadrack, nubona abantu bose bashyushye imitwe bahiye, hari ukuntu umuntu agera igihe akabona ibintu umuntu yamukoreye ni byinshi ntiyabona uko abyishyura, agahitamo kumurwanya. Bose buri wese n'abantu b'ubupfura buke, kuko n'uwo depite nasiyonari yazamuwe n'uwo depite provinciale mu byerekeranye na politiki byose, amukura mu kirombe aho yacukuraga koruta, aramujyana mugezi Kinshasa amwicaza mu ntebe, ubundi agaruka aje kumuhiga ipfunwe. Nabaye umugabo ariko umugabo naciye he kugira ngo mbewe, noneho ngomba kukwereka. Ubwo ni nko mu yandi magambo no kugira ngo amwivugane, kugira ngo atazamwirata ibigwi, ngo avuga ati turabona mugejeje. Isake ebyiri ntizijya zibika mu rugo rumwe, nta mpfizi ebyiri mu ishyo rimwe zivuga. Akavuga ati nzivuga nte indakuzi iwanyu kidakutuma wivuga, uyu muntu noneho wangize uwo ndi we nzivuga nte, nzivuga nte aho ari, akumva n'ipfunwe akwiye kumwica. Abantu benshi ujya ubona bari aggressive ku bandi cyangwa ku bihugu runaka, none se nk'uyu umugabo bita Umuhizi Muheto ngo ni umunyekongo, wiyita umunyekongo, ariko genda doubt, kubera ko impamvu mba doubt ni uko na space yo mwumvisha aho avuga hose, maze kumwumva inshuro ebyiri avuga ati tuzatuza ari uko tugeze mu rugwiro. Urugwiro se rwabaye Kongo? Yangiza akita umukongomani se? Noneho rero ikindi kintu ubwo igitumye mushyiramo ni uko uyu mugabo uwo yumva yanga, igihugu yumva yanga cyaramukamiye, cyamuhaye byose, ahubwo aba wamutindi bakamira amata akaruka amaraso. Amaze kubura icyo yakitura, nicyo cyamwigisha, nicyo cyamuhaye byose, nicyo cyamugize uwo ari we, icyo gihugu nyine icyo. Abantu bo muri Kongo uzumva bari kwikoma igihugu cy'u Rwanda, ni abantu cyongerera, ni abantu cyakamiye, ni abantu cyareze, ni abantu cyigishije, ni abantu cyahaye izina batarigiraga, niwe uzumva bakikoma. Niyo nyiturano. Noneho rero kuko baba babona u Rwanda rwabahaye ibirenze ibyo bari bakwiriye, ibyo bahawe n'igihugu cyababyaye, bakavuga bati uwarukuraho uwarusenya, aya mateka y'urwagiranye narwo akasibangana. Ariko ntekereza ko atari uko nguko byari bikwiye kugenda, ntekereza ko atari ko bari bakwiye kubara ibintu, ahubwo bari bakwiye kutagira icyuho wakugize, ahubwo ukegera hirya ukareba ku ruhande. Ibyo mbizanye, ariko ubundi narinzanye akantu ko kuvuga kuri aba bari kugenda bica abantu bashyira mu modoka bakajya gufunga 6 ni 12 batandatu. Okay, nanyize kugabanyije kabiri, kuko narebye imibare ndeba inshuro bagabanyije, ubwo nanjye nahize ngo ndagabanyije. Bakajya gufunga 6, ni ikinamico baba bari gukina, ariko batarakina niyo kinamico, n'abayikinirwaho nabo bari muri rujoni, bameze nk'abari mu nzozi, bararota bagenda. Turi 2024 nabo bakayigezemo, bakiyedapse bakajya muri 2024 bakavamo mu 1994. Rabini wewe n'ubundi ndabona yamyutinze, biragaragara ko buriya ashobora kuba kifite uburyo ari busy, ariko ndabona abonetse di Rabi. Ariko ibya Kongo rega bibwirwa kwishurwa na ntuze na Bosco ni babizi buriya. Bosco nawe yaguhariye iby'i Burundi ntacyo, buri wese agumana iby'iwabo, ariko ntibyanatuma nawe udatanga comment, dore nawe ejo bundi yahoze avuga kuri za sazi z'urwe wanyu. Arankarira, uyubona arankarira. Nihageze iwacu kubera tworora isazi n'ubukwavu, ntacyo nsubira kumuvugana. Hanyuma noneho muze mbona aho urw'iwanyu ngo abaganga, ngo Minisitiri w'ubuzima yahoze asobanura impamvu abaganga banyu b'aba specialiste bigendera, abandi bakanga gukora mu gihugu cyanyu. Atanga ingero
ku bihugu byo muri aka karere ka East Africa byose n'uburyo bihemba abo ba specialiste bose muri make nta n'umwe uri munsi y'igihumbi cy'idolari muri aka karere. Igitangaje aho iwanyu ngo ni ibihumbi 650 by'amarundi babaha, ubwo mu madolari nangahe mbese Rabi? ni hafi dolari ziriko zirajana ngira ni 5 kugeza Twari twayongereye twari twagize ngo ni 200 byibuze na fata amajana 2 data so tubwire ni iki kibuza, urumva ibyo biraza byongera ku bindi byinshi tuvuga kuri iki gihugu cyanyu mu bijyanye na sous development cyifitiye, ariko bigaragara ko kitanashaka kuyivamo. Ni kubera iki ubona badashaka kuva mu bibazo bafite banazi kandi n'inzira yo kubivamo izwi? parumire politike abanyafurika bahisemo kwadobota hari yo gukenesha abanyagihugu kugira ngo ushobore kubatwara byoroshye, kuko bugiye abanyagihugu ngo bakenye barakubaha, kuko utwubanugiye twose baca bemera utwo ko baba barembye, ariko ibyo ntabwo byaba ari byo politike rero bakora. Abasubwa iyo mitekerereze ko numva yabisigaye hacyo, ubwo iyo politiki iracyagezwaho aharira byibuze uburyo isi itekereza ko kugira ngo abantu bagukunda ari uko hari icyo wabagejejeho. Nese ubu watubwira ko abantu bagukunze gute kandi nta kintu wabagejejeho? Ego umutware ntatwara abantu ngo nuko bamukunda, abatwara kuko abatera igitsure bakagitinya hose cyangwa iwanyu. Ibyo uri kuvuga ariko n'ibyo wanyu Nibyo wacu nyine kuko nubwo bukene urumva buri wacu, nanjye navuze iby'iwacu. Bosco utiki ubunganiye uwo muganga w'umu specialist mu Burundi ahembwa amadolari 210 afunze. amadolari 210 ni amafaranga 250 by'amanyarwanda. Ubwo turashaka kugira tubwira bumva ikinyarwanda bumve agaciro k'amafaranga y'abarundi nayo kwangana nuko kameze. Narindi kumubaza Rabini Bosco Rwanda murusha guhembwa kure abanyarwanda ngo bahembwa miliyoni 300 niyo uyu mu ministri w'umurundi kazi yabwiye abasenateri biwabo. umuyede wo mu Rwanda arusha umuyede wo mu Rwanda arusha umu specialist wo mu Burundi guhembwa. Aya se kandi ndakavuze bikobe twumva none se kanze mubariri umuyede yanjye ndimo kubaka ndabizi umuyede ahembwa ibihumbi 5. Cyokora zimeze neza byo nko ku ma etage umuyede 5 barabimuha ahandi ni 3 barira kuri 5 ntacyo twumve ni 5 ahembwa niyo baguca wowe rero uri n'umukire ahubwo uzatugurire n'akantu ahubwo nawe ukwiye kungurira ibihumbi 5 umuyede ahembwa. Ibyo ibihumbi 5 umuyede ahembwa n'ubikuba n'iminsi 30 ni 150. None se umufundi wenda nakabije umufundi ahembwa 10. Oya nahariya ku muyede ahubwo byari bigiye kuzamo. Nese buriya Murundi ntabwo uwo muganga nta misoro bamuca, nta za assurance bamukataho n'iki niba kandi umuyede nta misoro ntaki, ntabyo umuyede yatwara yose okwanza bagenda bamuha aye ya buri munsi babita bakarya ibyo ari byo byose wenda urumva ko banegeranye n'abashaka ntibiba ari byo kuko n'izo assurance n'ibiki n'ubundi biba ari ibye, ariko baregeranye kwegerana kuba rero umuntu ava iwabo akagenda agakorera amafaranga angana nayo umuntu wicaye akiga kaminuza yishyurira ishuri, kandi nta hantu wabona wishyura ishuri amafaranga yishyuye ishuri arinda apfa atarongera kuyakorera. Kandi buriya ngo ahubwo ngo baba ari n'abahanga cyane, sinzi umuntu yigize kumva mbwira ngo buriya ngo mu burezi bariya abantu cyane abize kera ngo bazi ibintu byinshi cyane. Uyoya niwe wari wagitanze ariko ntago yaracyanze, kuki ataracanze kandi yaragitanze akigendera. Navuze mu byerekeranye n'uburezi ko ntabwo atari yagize gucyanga ko nyine yikoze kurusha uko akunda igihugu, yibonyemo ubugari kurusha igihugu. Niba ari ikimana yari yarapanze inyuma ye wenda izongera icyegure, ariko
kugitanga nyine icyo yageze aho yikunda kurusha uko ayikunda. Ariko mu by'uburezi nyine ubwo buhanga wari uvuze ba rabini, buriya rabini yakubwira baheruka primaire ziheruka mu gihe cyabo na segonderi zagiye ziga zibashoreye, ababigishaga barabica, ubu bari kurema ibishya. ariko ubundi gutanga igihugu banza atari bibi Bosco, sinzi ko hari n'umwami wagitanze watanze u Rwanda. yaruhaye Yesu kuko baravuga ko umwami wa Mose kandi ikibazo n'uwo wagihaye. Ibyo ndi kuvuga n'ubundi nagira ngo byiyuzurize, kugitanga si ikibazo ahubwo biterwa n'uwo wagihaye ahari. Biterwa n'uwo gihaye n'icyo gikojeje. Ariko uriya yatanze igihugu, abanyarwanda basigara bakishakira, barongera barakigaruza. Naho ndi rero yagihaye abarimbura, nabo batangirira mu mizi bati kugira ngo tubamare neza, nubwo n'abandi byose nuko wagitanze wese yagitanze nabi. Ikibazo nta wagitanze wagishyize heza. Kuri iyi ngingo rero n'ubundi twari tubyuririyeho turi kubaza Rabini, ariko Rabini ari ukuntu mutinga akahita urabukomere ndabona none ahari. Rabini twari tubyuririyeho tuvuga ko aba ba specialiste banyu kwigendera kwabo n'ibindi bibazo byose biba hariya. Twakubazaga ikibazo kibaza ngo ni iki gituma hatariho uburyo bwo gushaka gukemura ibibazo mu gihugu kandi bigaragara ko bihari, n'uburyo bukemura ibibazo buzwi buriho ahantu hose ku isi burazwi no gukora. Kubera iki mu Burundi ibyo bintu bidakora? Ikindi nabaza mbere yo gusubiza, urabona Perezida Ndayishimiye akunze kunenga nyine abo Barundi bajya gushaka akazi hanze, akabafata nk'abantu baba bagambaniye igihugu, ariko ukurikije ibyo minisitiri yatangaje ubona ko yabayeho kuvuguruza Perezida wa Repubulika, ayerekana impamvu abo Barundi bahitamo kujya gukorera mu bihugu byo hanze. Haza kumwera nta ngaruka bishobora kumugiraho? nta ngaruka biza kumugiraho, n'ibyamugiraho ingaruka naho baramukura bahashyira ubundi n'ibisanzwe, nataba ari muri sisiteme indani, kubera si we wa mbere agaragaje ukuri. Wibuke ko hari n'umushingamateka aheruka kugaragaza ukuri kuri muri leta, ntacyo bamugize, yagumye hajya kandi ntacyo bari bumugire kuko bavugira abanyagihugu. Rero sinibaza yuko abanza n'ubundi akavuyo kamubanye kenshi, abura yagiye gushaka aho abona ijwi riza neza. Bosco uracyahari? nagarutse ndi ngaha, buriya hari aho mba nangiye induru ziba ziriko zirinjiramo basigura icyo bamugira ntacyo bamugira, kuko nabijya yasiguye rega barabizi neza ijana ku ijana ko ari byo bibaho, kandi barabizi ababitera ko ari bo nyine. Nkumva rero nta mpamvu yuko boza kubimuhora atari we yabizanyemo muri iyo leta. Siwe yaje gutera ibibazo byo guhemba n'ababaganga, siwe yaje gutera ibibazo by'uko ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro, icyo siwe yabizanye, yabisanzeho. Hanyuma rero icyo mumenya coco nariko ndakubwira ntitumare ifi n'imari, nimba leta ubundi yaragiyeho aho gutorera ibibazo isanzeho kumbure byo yari izi kwije kurwanya, ikaba yaje kubyongereza kubera yazanye ihorihori ryabo yasanze batwara. Icyo urumva kugira ngo gitore umuti n'uko hazoza leta ijejwe kumviriza abanyagihugu, ntahandi nabyo bagishobora, kuko umwe wese ahari asoroma ahari. Iyo umwe wese asoromye ahari rero igihugu usanga cahetse, niho haho mubona duca tuja mu bibazo byinshi. Hanyuma hari amakuru ufite kuri Florian Rangabiye w'urwo wanyu uyu munsi wari wagiye kuburana se? Ndabona ko yazagaho kuwa kane da nibyo baramukatiye, hanyuma arungurutsa mugabo kubera induru ziriko ziravuga hirya no hino
n'amashyirahamwe mpuzamakungu ko bashobora kumugabanya ariko ku butungane bw'uburundi aho umuntu yitwa umurundi yavutse mu burundi bakamwagiriza ngo kuvogera imbibe z'igihugu kandi yari atashe iwabo icyo kintu cyaranyibutse cyane ndacyumvise ni ibibazo nyine none se we ntubyumva ntabwo babura icyo bamushinja kare mu gitondo nabireka bari wowe bibwire mu gitondo mu kiganiro cya Isanzure nabwiye Freddy ndi Tshisekedi nafata Katumbi nkamushakira mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo ntabwo nabura icyaha mushinja nkamuta muri yo mbaho kugira ngo byari inzego z'umutekano kumurindiriwe kubera yuko byibuze icyo gihe icyo cyaha bwo yasigara diringa n'abashinjacyaha n'urukiko byibuza n'iminsi ikaba yicuma wowe urumva iyo nama natanze atari yo Rabi urumva utanga inama yo kunyura ibintu urumva wowe uko wabigize nk'umwana araha iwacu bamubajije we yavuze ngo azokubita mwarimu mwigisha hanyuma baramubuza bati nukubita mwigisha bazogufunga inzego z'umutekano zizoza kugufata zigufunga ati jewe ntegerezwa kumukubita byanka byakunda ubundi aramubwira ati turamukubita inyuma aho atazokura ijipo ngo yereke abashinga ntahe ibyo ari byo byose ntazokura impuzu mu bantu ngo yerekane aho umwana yamukubise nawe niko babaye rero ubwo kubwawe wopfuma umufunga agakora ubutungane je nibaza yuko ivyo bintu bariko babikopiya mu Burundi opozisiyo yo mu Burundi amanyembwa yabonye muri aya matora ya 2010 na 2015 na 2020 niyo bariko barakora muri RDC tere urumva Tshisekedi ariko akopiye ivyo General Evariste Ndayishimiye azara mu digita ati kora uko twebwe twarabikoresheje turayesisa muri 2020 twarakoze uko Rwasa twamugize uko turareyisisa nawe fata Katumbi mugira uko uzoreyisisa abanyagihugu bazotinda bahore baceketse ejo gituma ubona baza kumwogaranira rero mu ntozemo ahaba hanyuma hajya bizoba ngombwa yuko navuga ko adashufiza uburenganzira bwo kurenga imbibe z'igihugu kugira ngo adahava asohoka baronke ingene nakora kamwe abafaransa bavuga ngo pour mieux sauter il faut reculer bamwogaranira indani mu gihugu kandi uko iminsi igenda irahera niko amareklamatio yahera ejo cyangwa hirya y'ejo sentare yubarizwa ubwirizwa shingiro n'izoba ikimwemerera kwakira ibirego by'uko amatora yabaye nabi atabaye neza urumva imaze kurenga aho urumva ko ari uno munsi hanyuma kimaze kurenga baca bavuga bati ngo icyo sentare yubarizwa ubwirizwa shingiro yategetswe gukora cyararenze wewe waratevye kandi aribo babikoze n'ibigirankana bakamwogaranira indani ati rero icyo igisigaye nuko mworindira amatora ya 2020 na kangahe sinza hazozura kubera kugira ngo uhiganwe nimbura umugabo werekana ko bakwivye amajwi uzoca uvyerekana muri ico gihe basa baraceka barati ararindiriye nta kundi hanyuma bakazasobanura ko ziriya nzego zari ziriwe zari zaje gukora iki none reka leta ifise uburenganzira bwo gukurikirana umupoza mu gihe agomba kugumura abanyagihugu abahenda ko yanse amatora hanyuma Rabi urabona muri Katanga abenshi mu baturage hari abagaragaza ko perezida wabo bemera ari Katumbi bahaye amajwi wabonye ko bagize gutya bakanazamura ibendera rya Katanga bakamanura ibendera rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banakoze passport ngo banakoze amapassport niko ndumva urabizi ko si ubwa mbere Katanga yabigerageje kwiyomora kuri Kongo urabizi muri za 60 byarabaye gusa ntibyayikundiye kugera ku ntego zayo ese ubu ngubu biramutse byongeye bikaba muri kino gihe ubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bwo guhagarika igikorwa nk'icyo ngicyo urebye n'ibibazo biri hirya no hino mu gihugu hereye mu burasirazuba bw'igihugu nibaza yuko Katanga si rya mbere bigize ivyo bintu nk'uko barikora bivuga mugabo ubu cette fois biri kuri ampleur yo hejuru cyane kubera igihugu gisa n'ikigomba kwigaburamwo ibice byinshi bivanye n'uko amatora yagenze rero ibya Katanga vyotoka mu gihe Katumbi yo bifata mu minwe akavuga ati twebwe twaragerageje uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo tujye mu matora turayatsinda turibwa
ubu rero duhisemo kwigenga wenyine akarivuga mu kanwa ndabona ko Katanga byogora n'ingene Tshisekedi ayikontorora ariko ibyo nawe mu kubivuga ni uko yobivuga yamaze gusohoka aho bamusiripeya aho bamufise mu minwa dufate nk'ubu yoronka ingene asohoka akagenda muri Katanga akabivugiraho akikijwe n'abanyagihugu biwe cogorana ingene Tshisekedi ashobora kubireza urupfu ni nacyo gituma ubona ubu kuko bafise ubwo bwoba bagerageza kumwugaranira hajyari kugira ngo atasohoka ngo agende muri Katanga ngo have atera abanyakatanga uwo mutima uduge uje hejuru bashobore kwigenga nuko je nkibona Bosco nawe nimba ari agira icyo atubwira wese arabona Kongo ifite ubushobozi bwo kuba bwahagarika secession iyo ariyo yose y'intara cyangwa kwigenga kw'intara iyo ariyo yose muri iki gihe. Bosco banza nawe hari twagira ngo nawe twumve yego ntanyo tsinze niyo mpamvu kugeraho bitinda ariko kubyerekeranye n'iki kibazo mwari mubajije ndabasubiza kugira ngo Katanga irabishaka nta nubwo ari ubwa mbere bishatse iracyanabikeneye izanakomeza ibishake ariko namaze kubabwira abagenera abantu ko babaho nibo bariya barebera Kongo ikora ibyo ikora bagaceceka burya ibyo Katanga yakwifuza byose iri kwifuza ku mukati w'abandi ntabwo rero ari byo yabona kuko niyo yatora referendum nka Katanga ngira ngo hari aho tugiye tuzi referendum zabaye zitabaye mu nyungu z'abo bantu izo referendum zaranzwe n'ubu ngubu nizeka twumve igihugu cya Somaliland gitangazwa nk'igihugu yego hari gahunda ryacyo cyangwa ambasade yacyo ibunaka wapi Ethiopia nayo yashaka kuba iya mbere kuyemera ariko nayo banze ibibazo bigihari rero impamvu biba byagenze gutyo nuko Somaliland niba yabayeho mu nyungu zitari izabo ba bosi so ko atari mu nyungu z'abenegihugu ba Somaliland kuko Somaliland ifite amahoro Somalia yo ubwayo nta mahoro cyane rwose Somalia yakoze baragerageje kwishakisha barayabuze ariko Somaliland ifite amahoro bivuze ko Somaliland mu nyungu z'abenegihugu bivuze ko Katanga kubaho kwayo ikava kuri Kongo biri mu nyungu z'abenegihugu ariko se kubera mu nyungu z'abenegihugu abenegihugu ba Kongo ubundi bamariye iki umuntu wishakira coltan cobalt gold diamond abenegihugu mufitiye inyungu niba nta kintu mumariye n'igisubizo nuko batabona ubwo bwigenge kuko ubwigenge bwabo ni inyungu zabo si inyungu za bose. Okay. Bosco turi kujya ku musozo ariko hari ikibazo twari twakubwiye mbere ko tuza kukubaza ni ikibazo kigaruka kuri M23 nunganiye Bosco yego ibi bintu bya bene isi aribo badigitana igihugu n'ikivuka cyangwa n'ikivuke tugiye kubarindira nta gihugu na kimwe cyopfa cyavutse kuko ni impande zama zihanganye nimba abanyamerika bashaka ko igihugu kivuka cya Katanga abarusiya ntabyo bashaka nimba abarusiya babishaka abanyamerika ntibabishaka na twebwe rero twebwe bene yose twahavutse ko gufata ingingo ingani ngaho y'icyo dushaka mu nyuma tugaca rero tugiranira cooperation na babandi bene isi bo tubona ko batworohereza niho igihugu gishobora kuvuka. narindi kukubaza nti ukurikije uko ubibona ukurikije n'uburyo ubona indi mitwe yitwara ndavuga imitwe yitwaje intwaro iyo bamaze kugira nk'uko babona hari icyo bafatishije hari agace bagezeho akenshi bahita batangira ibyo nakwita nk'ububanyi n'amahanga nk'inzira za diplomasi bagasobanurira amahanga impamvu z'intambara zabo bakagerageza kumvisha amahanga kugira ngo byibuze n'igihe bizanaba ngombwa ko umwanzi abatera bazabe babasha kwirwanirira. Urabona hatari hageze ko n'uyu mutwe wa M23 nawo
watangira ukajya uzenguruka mu mahanga nk'uko iyo mitwe yindi bigenza. Ahangaha ntabwo urugero nko kuri ziriya nyeshyamba zo muri Sudani, urabona ko umutegetsi wazo uzihagarariye ziriya za RSF aherutse kuba ari kuzenguruka mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika, ari kugenda abisura. urumva nyine ko ni muri iyo gahunda y'iyo diplomasi yabo. ntubona ko byari bigeze no kuri M23 ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ibe yatangira kubikora Bosco? urakoze Shadrack, icyo kibazo mbarije rero ndakigusubiza kubera ko izi nyeshyamba za SRF zirwanira muri Sudani zo ngira ngo kuvuka kwazo murabizi, sinzi niba unyumva neza, uze kumbwira niba utanyumva neza ngiye cyo mpindura. Ndakumva. Icyo zirwanira, mwibuka ko mbere y'uko intambara itangira Sudani, uyu muyobozi wayo niba bamwita uyu mujenerali uyifite, nanjye izina rirangiye, yari yahaye urumva niba yari yahaye Droite, sinibuka, yari yahaye Uburusiya base ku nyanja, bivuze ko iyi nyanja iyo abanyamerika bafiteho access kuri Egypt ni Ocean Indian Mediterranean. ndumva ari Indian Ocean. I think kuko Mediterranean iri indi side irepfiriye. Mediterranean iri ruguru cyane. Ruguru? Mediterranean iri kuri South Africa. Oya, Mediterranean iri ruguru kuri za Algeria, hejuru mu majyaruguru hafi n'Ubufaransa. Iyi ni Indian Ocean y'Abahinde. Rero bari kuba bagize access, kandi access abarusiya babonye kuri Sudani yunamiye cyane ibirindiro byose by'abanyamerika n'abandi mahanga akomeye muri iki gihugu cyavuye kuri Somalia cyitwa mu cyaro cya Pan Somaliland. Hari ikindi gihugu cyakaswe kuri Somalia cyagati muri Djibouti. Byunamiye ibyo birindiro, so niyo mpamvu ubona amahoro y'izi nyeshyamba zirwanya leta ya Sudani ziragenda uko zishaka. Niyo wavuga uti ndazishyigikiye, ahubwo washyigikirwa wabona n'abaguherekeza. Bitandukanye nayo mutuwa iri kurwanira igihugu cyabo, iri kurwanira kubaho, iri kurwanira ko abenegihugu babaho, kuko iri gushaka gupapuza wa master umukati. Uretse ko nabo bibeshya, kuko uru ruzinduko rwa Putin mu Burundi niba bashaka barukonsidaringe nk'uruzinduko rwa Putin muri Kongo. aba bagabo basa n'ababakinnye umukino, kandi babuziranyeho neza n'Uburusiya ibyo barimo. Uruzinduko rwa Putin mu Burundi ni narwo ruzinduko rwa Putin Kinshasa. Umugani nibyo Amerika iri ku protectinga Kinshasa. Ko Kinshasa ibyo bari kubakorera ari byo, bakica abaturage bene igihugu kuko ari mu nyungu zabo, bakicecekera. Ariko nabo bamenye neza ko bashobora kuba bari gukina n'indyarya. Perezida w'Uburundi niwe yavugiye ati umuswahili, uko badukoreraho ubuswahili n'abene igihugu bashobora kwisanga n'abo ngabo babakoresha babakoze ubuswahili. Of course. Rero impamvu nagusobanurira ni uko izi nyeshyamba za M23 zirarwanira bene igihugu kubaho, zirarwanira igihugu kubaho, zirarwanira ko igihugu cyazuka. Zibaye zibanje kujya kunegosiya kwabo amasita, nazo zikavuga ziti muracukura hana aho turajya tugera, murajya muzana ibikamyo inyuma mucukura. Murahije kuri ko ahubwo bajya banazisabira audience mu parliament y'ibindi bihugu. Harabura iki se ngo zibemerere niba ari ku isi iteye Bosco? Ubwo nabyo nabyo byuririraho. Niba ari ku isi iteye, ariko se koko wafata ikintu cya bose ukagihereza umuntu kugira ngo akugirire uko ushaka? Ahubwo ugomba kurwanira ukuri, wanapfa ukazapfa upfuye. Utindi kurwanira ukuri, si mpfuye ngurisha, si mpfuye ntanga ibyo nakarinze, mpfuye mbirinda. Nibyo burya nibwo bwawe bwavuga ikinyarwanda bagira. Okay. Hanyuma uti hari akandi kantu washakaga kurenzaho? Ntabwo
Putin muri East Africa nashaka kongeramo kuko uburyo nari mbivuzemo numvaga ko atari kugororoka neza uburyo Putin yaje muri East Africa araza aje mu Burundi bigaragara ko aje mu Burundi ariko aje muri Burundi Congo nibyo ntabwo rukiri Burundi Congo aragwa mu gihugu kimwe ariko araba yabigezemo byombi. ubusesenguzi bwawe umugani ni ingenzi abantu batekerezaga ko bwazabaje mu Burundi birangiriye aho nta bindi ariko Burundi nka mastermind wa Tshisekedi already ubwo bise bikonekta no kuri Tshisekedi ubwo nawe yazamuvuganiraho. Reka tugushimire dusoze ikiganiro Bosco. Murakoze Shadrack. Okay. Umunsi mwiza. Bari ibyo Deni nimba ari ibyo Bosco arabisobanuye ku buryo buhagije na Rabini yadufashije nubwo tudasuzanyije. Rabini muri iyi minsi ashobora kuba afite ibibazo by'ama network ari ukuntu ibintu byiwe bihita byikupa bigaragara ko afite ibibazo by'ama network ariko buriya azabikemura. Yego yakoze rero cyane nawe umusanzu yatanze mu iki kiganiro. Yes. N'abandi bose mwagerageje gukurikira ikiganiro no gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro reka tubashimire. Turongera tubibutse ko ibiganiro bya Bwiza TV byo muzakomeza kujya mubibona anytime any hour ibiganiro bigenda bibageraho uko bimaze kuboneka. Uyu munsi cyari uruvugiro twari turi ku itariki ya 9 ariko hari n'uzakireba ku 10 no ku 13 yewe no kuri 20 uzakireba igihe cyose uzakireba uzamenye ko cyakozwe ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2023. Ni ikiganiro mwabanyemo nanjye niyo nsenga Shadrack na Denis Nsengiyumva. Mugira ibihe byiza murakoze cyane. Bye.